النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. Yani bu cette peygamberimizden ne? Kayıtış bolusu, kaza bolusu yönünde söz yürüyor. هذه غرفة نوم السيدة عائشة ثلاثة في ثلاثة أمتار. Yani bu cette ne? Ayşe Nevi'nin peygamberin konutası 3'e 3 bolun iken uzun turası. هذه غرفة جلوسها ثلاثة في أربعة. Ya bu cette olsa peygamberimiz yerlerde kavlalatıran yer 3'e 4 bolun. Bu akarağında 1 metre çoğarak bolun. شالوا بوابة النبي على المدينة. Bu cette ne? Bir yeşik olgan, bu cette ne? Şarga çıkan, köçege. وبوابة على المسجد على الروضة. İkincisi olsa bu cette ne? Miştke çıkan, Ravza, Hazreti bu mesela erken tünüküyle biz o şölcer. من هذا الشباك كان يطل على حوش السيدة فاطمة. Bu cette olsa ne? Fatime'nin evi. مرض وهو في بيت السيدة ميمونة بنت الحارث فطلب من زوجاته أن يمرض في بيت السيدة عائشة هذا اليوم. Ошондо пайгамбар ооруп жатканда мага уруксат берсеңер, мен ушу Айшанын колуна барайын, Айшанын үйүнө барайын деп туруп, башка аялынан уруксат сурап туруп, Айшенебиздин колуна келген. فجابوا النبي وضعوه على هذا السرير. Ошондо пайгамбардан келтирип, ушу мына адык көрүп турган керебетке жаткырган пайгамбарыбызды. نعم. كان من شدة مرضه يغمى عليه. Пайгамбар ушунчалык катуу ооругандан кээде акылынан кетип калат эле дейт, ооруп жатып. فكان أول ما يفوق يسأل السيدة عائشة أصلى الناس لأنه كان وقت صلاة العشاء كانت تقول بلى ينتظرونك يا رسول الله. Ошондо карасаңар өзүнө кетип, кайра өзүнө келгенде Айша, элдер намаз окушту деп сураган дейт да, өзүнө келген сайын. Неге? Сен ошондо куптан намаздын убакыты келип калган болчу дейт. كان يقول صبوا عليه الماء حتى تخف الحرارة، كان يقوم ينوي لصلاة العشاء يبغى يخرج يغمى عليه. Ошондо пайгамбарыбыз сураганда, "Жок, элдер окуган жок, сени күтүп атышат, я Расулалла" деди. Ошондо пайгамбарыбыз гана суу куйгула деди, дарат алайын деди. Жанакы денесин сып атат да. Ошо ысыгы кетчи деп туруп, дарат алып чыгайын десе, кайра өзүн жоготуп атты дейт. فيفوق المرة الثانية يسأل أصلى الناس كانت تقول بلى ينتظرونك يا رسول الله. Экинчи жолу өзүнө келгенде, элдер намаз окуду десе, Айшене, "Жок, сени күтүп атат" деди. المرة الأولى أغمى عليه، المرة الثانية أغمى عليه، المرة الثالثة 4 مرات أغمى على النبي. Ошентип пайгамбар 4 жолу өзүн жоготту дейт. فأرسل أحد الصحابة لسيدنا أبي بكر الصديق يقيم الصلاة بالصبر. Ошондо бир сахабаны жөнөттү, "Бар, Абу Бакырга айткын, элдерге имам болуп намазын окусун" деди. لما جاء في الليل وقت صلاة الفجر كشف النبي عن الستار ورأى الناس هم يصلوا الفجر. Ошондо дейт, түн таң атып калганда мындай жанакы жерден эмне? Эмен ачып карады дейт. Материалды ачып караса, багында Абу Бакыр радыйаллаху анху элдердин окуп жатканын көрөт. انبسطوا الصحابة على بالهم أن النبي قاصد وأنه سوف يخرج لهم. Ошондо дейт эмне? Сахабалар карап туруп, "Сүйүн да, пайгамбарды жакшы болуп калган турбайбы? Эми бизге намаз өзү чыгат турбайбы?" деп. لكن رجع النبي عليه الصلاة والسلام على السرير. Бирок ошол жерден Абу Бакырды көрүп туруп эле кайра өзүнүн ордуна келип туруп жатты. سمع فاق النبي فسمع صوت في الروضة فسأل السيدة عائشة ما هذا الصوت؟ قالت السيدة عائشة هذا صوت الناس يبكون عليك يخافون عليك. Ошондо дейт, пайгамбарыбыз дейт, бул жактан эмне? Мешиттен элдер үнүн укту да. Эми бул эмне болгон үн десе, Айшенебиз айтат, бул элдер ыйлап атат, сага кыжалат болуп атат, кайгырып атат сен үчүн. Ошолордун үнү деди. فخرج النبي لهم وجلس في الروضة. Ошондо пайгамбар чыкты да Равзага отурду. وجمع الناس وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن عبدا من عباد الله خيره الله ما بين الدنيا والآخرة فاختار هذا العبد ما عند الله فسكتوا جميع الصحابة إلا أبي بكر الصديق والذي كان وبكر. Ошондо дейт эмне? Сахабалар менен отуртуп пайгамбарды айтты, Аллах Таала өз пендесине эки ыктыярды берди. Бул дүйнөнү анан ахиретти берди. Бирок ал пендеси ахиретти тандады десе, эмне? Элдер унчпай калды. Ошондо Абу Бакыр түшүндү да. Демек пайгамбар өзү жөнүндө айтып атат экен деп туруп, Абу Бакыр бозду ыйла берди. لما بكي سكتوا الصحابة قالوا له اسكت يا أبو بكر فأطاعك رسول الله. Ошондо Абу Бакыр ыйлаганда, эмне? Элдер айтат, "Абу Бакыр, ыйла кое тур сен. Пайгамбар сөзүн берип койдуң" деди. قال النبي للصحابة اتركوا لي صاحبي اتركوا لي خليلي فما من عبد كان له دينا علينا وقضيناه إلا أبي بكر فإن دينه على الله سبحانه وتعالى. Эми ошондо жөн койгула, сүйлөй берсин. Бүт бардык сахабалардын чал карыздары болсо ошону биз бердик. Бирок Абу Бакырдын бизге бергенин карызын биз төлөй албайбыз. Аны Аллах Таала өзү разы кылат dedi. على فكرة أمس كان يوم وفاة سيدنا بكر الصديق. Keçe dedi şu Abu Bakır radıyallahu anh'ın ölgün günü eledi. Keçeki ikisi var. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما ذكرهم بالنساء بالأنصار بالدين رجع النبي ذا. Oşadım Cenab-ı ne sahabalarga jönde süйлөшүp, Abu Bakır'ın karızları jönde süйлöştürüp kayra keltirip jattı. نادى على زوجاته ذكرهم وعظهم نادى على الحسن والحسين قبلهم. Oşanda Hasan Hüseyin nevreleri çakırtır alardılar öptü dedi Peygamber. وعلى زوجاته ذكرهم وحفظهم وعظهم. Oşal yerden ne ayarlarını çakır, Allah'a da öz nasihatlarını ayıttı. بعدها دخلت السيدة فاطمة هذه كانت أول مرة ما يقوم النبي يقبلها بين عيونها كعادته.
Hem ошол жерде эмне пайгамбарыбызга кирип туруп эмне ошол жерде адаты боюнча эмне ошондо биринчи жолу чекесинен öptü дейт. بكيت السيدة فاطمة قال لها النبي لا تبكي يا فاطمة لن يمرض والدك بعد اليوم. Ошондо эмне чекесинен öpкөндө ушунчалык кайгыруу ыйлады да Фатима ыйлаганда кызым сен ыйлабагын дейт. Атаң бүгүндөн кийин эч качан оорубайт деди. فنادى عليها همس في أذنها المرة الأولى بكيت أكثر قال لها إني أموت يا فاطمة وإني أموت الآن. Ошондо дейт эмне кулагына акырын шуураганда дан катуураак ыйлады. بكيت فقال لها اقتربي همس في أذنها قال لها أنت سيدة نساء أهل الجنة وأنت أول أهل لحقا بي ضحكت. Ошондо ыйлады да ыйлаганда кулагыңды жакыныраак кыл кызым деди пайгамбарыбыз Фатима энебизге. Пайгамбарга кулагын жакыныраак кылганда сен дейт кыямат күнү бейиштегилердин эң канышасы сен болосуң, анан менден кийин менин артыман биринчи бара турган сен болосуң десе Фатима эне жылмайып күлө берди дейт баягы жерде. Атам артынан мен биринчи барат экенмин да. توفت بعد وفاته. Ошондо пайгамбар кайтып болгондон кийин 6 айдан кийин кызы Фатима кайтып болду. أسندت السيدة عائشة رأس النبي لما اشتد عليه المرض على صدره. Ошондо пайгамбардын оорусу күчөп кеткенде Айша эне ошондо көкүрөгүнө басты пайгамбарыбыз. فسمعته وهو رافع يده للسماء يقول بل رفيق لا على بل رفيق لا. Ошондо пайгамбарыбыз эмне колун көтөрүп туруп ошондо Аллах тааланын ахирет деңиздеген да. فثقل رأس النبي على صدره صدقت يد النبي عليه الصلاة والسلام. Ошондо эмне пайгамбарыбыздын колуна пайгамбарды Айша эне кучагында кысып турганда пайгамбардын жаны чыкты. خرجت لباب الروضة صاحت مات رسول الله مات رسول الله. Ошондо бул жака чыгып туруп пайгамбарыбыз каза болду деп кыйкырды. انفجر المسجد بالبكاء على النبي. Мешіттің бардығы ошол жерде кыйкырып ыйлап баштады пайгамбар өлдү деп. سقط على الأرض سيدنا علي بن طالب وهو يبكي. Ошондо Хазирети Али ыйлап ал дагы кулап түштү дейт кайгырып. سيدنا عثمان خرس ما كان يقدر يتكلم. Хазирети Усман болсо ыйлап кайгырып пайгамбардан айрылып калдык деп туруп мукактанып сүйлөй албай калды дейт. سيدنا عمر بن الخطاب أخرج سيفه قال من قال أنه مات سوف أقطع رأسه. Хазирети Умар болсо ким пайгамбар өлдү деген болсо мына кылышы менен башын алам мен ишенбейм пайгамбар өлгөн жок dedi. سيدنا بكر الصديق ما صدق حتى وصل لرأس النبي عليه الصلاة والسلام. Ошондо пайгамбарыбызды келтирип көрмөйүнчө Абу Бакыр да ишенген жок. في البداية كان ماسك نفسه أمام الناس لا يبكي، لكن لما دخل للنبي حضن النبي صار يبكي ويقول وا صاحباه وحبيباه وخليلاه ونبياه. Ошондо пайгамбарыбыздын өлгөнүн угуп туруп көп деле таасирленбей аткан кирип туруп пайгамбарды көргөндөн кийин кучактап туруп менин досум, менин пайгамбарым деп туруп Абу Бакырдан ыйлап баштады. قبل النبي بين عيونه وخرج للمسلمين. Ошондо пайгамбардын чекесинен өп туруп Абу Бакыр кайра мусулмандарга чыкты. كان سيدنا عمر بن الخطاب ما زال رافع سيفه ويقول من قال انه مات سوف اقطع راسه، بل ذهب لكي يكلم الله كما كلم الله سيدنا موسى وسوف يعود الرسول ويقتل المشركين. Ошондо эмне Хазирети Умар пайгамбарды ким өлдү десең мына кылычы менен башың артын мен жыга чабамын. Пайгамбар өлгөн жок. Муса пайгамбардай болуп туруп Аллах таала чакырып кетти. Кайра келет. Муса пайгамбар келип туруп эмне бул кафирларды өлтүрөт деп Умар ошентип. حاول سيدنا بكر الصديق يهدي لكن ما هدي سيدنا عمر. Ошондо Абу Бакыр келип туруп Умар акырын деди дагы көнбөйт дейт, табай укпайт. فقال سيدنا بكر الصديق ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. Ошондо Абу Бакыр айтты, элдер деди, кимде ким Аллах Таалага ишенген болсо, сыйынган болсо Аллах Таала тирүү, ким Мухаммадка сыйынган болсо Мухаммад өлдү деди. هنا سقط السيف من يد سيدنا عمر بن الخطاب سقط على الارض وهو يبكي يتاكد ان النبي مات. Ошондо Хазирети Умардын колунан кылычы түшүп кетти. Демек чында эле пайгамбар өлүптүр да. واحتار الصحابه فين يدفنوا النبي. سيدنا بكر الصديق قال في حديث قال الرسول عليه الصلاه والسلام الانبياء يدفنون حيث ماتوا. Ошондо бул кантип көмөбүз, кайга көмөбүз деп сахабалар үчүн талаш болуп калганда Абу Бакыр айтты. Мен пайгамбардын айткан уктум эле дейт. Кайсы пайгамбар кайсы жерде өлсө, ошол өлгөн жерине көмүлөт деген хадисти укканмын дейт. حفروا في مكان السرير. Ошондо бул жерде мына кырат турат кереветти бер жака жылдырды дагы, ошол ордунан казды. غسلوا 4 من آل البيت في هذا المكان. Ошондо бул жерде пайгамбарыбызды өзүнүн туугандарынан 4 киши жууду. لما جاء سيدنا علي بن طالب يخلع لباس النبي جاء صوت من الملائكة لا تخلع لباسه فهو طاهر. Ошондо эмне Абу Бакыр Хазирети Али келип туруп пайгамбардын кийимин чечейин десе, периштелер тарабынан үн угулду дейт. Тийбегин кийимдерине пайгамбардын денеси таза dedi. فالملائكة هي اللي غسلت النبي عليه الصلاة Ошентип эмне пайгамбарыбызды периштелер өздөрү жууду дейт. والسلام. مسحوا الصحابة مسح من فوق اللباس. Сахабалар болсо эмне пайгамбардын кийиминин сыртынан эле мындай мас тартып койду дейт. ووضعوه في هذا المكان ما كان فيه إمام على النبي كل شخص يصلي لوحده. Ошондо дейт бул жерде эмне пайгамбарды ушул жерге койду дейт. Хадал мекан ушул жерге пайгамбарды койду дейт. Ошол жерде эч ким имам болгон жок дейт. Ошол жерде сахабалар, аялдар, жаш балдар барды ар кимиси жеке-жеке өз-өзүнчө пайгамбардын жаназасын окуду.
الرجال ثم النساء ثم الصبيان. Birinci erkekler kirdi. Canlı canlı okuyor erkekler çıkıp gitti. Kim ayarlar kirdi. Ayarlar cenaze okudu. Kim baldar kirdi. ثلاثة أيام يصلي على النبي. O şey tutup ne peygamberin cenazasını oku 3 gün sozulup gitti dedi. وضعوه بعدها في القبر على الكتف الأيمن وجه على القبلة. O şonda dedi peygamberin bu cergen ne? Koydu dağın dedi oğum jakında iyin kaptalı menen koydu dedi yüzün kılığa karadı. كانت السيدة فاطمة من الشباك تراقبهم. O şonda peygamberini koyganda buna terezeden Fatime'yi öz karap durdu dedi. لما كانوا ينزلوا التراب على قبره ما قدرت تتحمل صارت تبكي وتقول لهم كيف طابت قلوبكم أن تحثوا التراب على قبر نبيكم. O şonda bu jaktan karap durdu da Fatime'yi öz karap durdu ki toprakımda kömgöndü çıdayalma iyilerdi. Katüşler benim atamın üstüne sizler toprakta cevap saldın ha dedi. نعم دفن عليه الصلاة والسلام بهذا الشكل قبره. O şekilde ne peygamber şunda yere kömüldü. Baykadın ara bu peygamberimizin kabrının o hazır. كانت السيدة عائشة موجودة فكانت تخرج وتجلس معه. O şunda peygamberimizin ayağı Ayşe'ne bu jakta yaşagan ulam çıkıp peygamberde ziyaret kılıp durgan bu yer. تقدر تجرب هناك عشان تشوف القبرين مع بعض. Bu yerde daha karak dursanlar men ko'rsatayım. هنا قبر النبي عليه الصلاة والسلام طلب سيدنا أبي بكر الصديق قبل الوفاة يدفن عن كتف النبي عليه الصلاة والسلام. O şunda peygamberimizin közü ötü kömüldü de Abu Bakır keyin aytdı men qaza bola turgan bolsam meni de şu peygamberimizin janına koygula dedi. Peygamberimizin o şonda ne iyinine benim başım tuğra kelsin dedi. في القبر الثالث السيدة عائشة خصصت المكان لها لكن استأذن منها سيدنا عمر بن الخطاب فأذن. O şunda bu yerde daha bir mesler o şol jergen ne Ayşe'ne men özümdü kömösün dep sakta oturganda Hazreti Umar ruhsat soragan. Ayşe bana ruhsat berçi o şol jergen meni koysunçu men közüm etkende dep ruhsat soragan ruhsat berdi. أذنت له فطلب سيدنا عمر بن الخطاب يدفن عن خصر سيدنا أبي بكر الصديق حتى يكون رأسه عن أقدام النبي عليه الصلاة والسلام. O şonda değil bu yerde ne Peygamberimizin iyinine cerkesine Abu Bakır'ın başı tura geldi. O şonda Hazreti Umar aytdı benim başımda Abu Bakır'ın beline koygular tuştagılar. O şonda menin başım Peygamberimizin ne tamanına tura gelip kalsın dedi. من شدة حيائها السيدة عائشة لما دفن سيدنا عمر بن الخطاب جاءت وضعت هذا الساتر الأسود كانت تخرج من غرفتها تجلس على السرير هنا بالحجامة. O şanda burada dedi bu yerde Peygamberimiz kömüldü ki Abu Bakır kömülgende Ayşe'den bu yakınlar çıkıp durdu o. Ki Hazreti Umar kömülgenden keyin bu yerden ne çıkkanda da hicap menen çıkıp karasam bayağı Hazreti Umar ölüp ketkenden keyin daha şondan ne uyanıp ayıgıp uyalıp ne hicap menen çıkan keyin ulan bilen hicapta sal жүрбөйүн деп ortadan tosturup koydu. Kara ölgönden keyin daha takvalı oldu. قالوا لها الصحابة لك مكان هنا بهذا المكان لكن استحق سيدنا عمر بن الخطاب طلب الرسول ما باقي زوجاته. O şanda da bu yerden ne sen daha şu yergeyle kömürsen olur. Sen ordun var dese yok dep uyalıp meni bakiyeyle kömgülü dep durup o şu başka jaka kömdü. الله يجمعنا فيه. Nahnu al'an namur min huna. مواجهة وهذه الروضة. Yemin et adı biz bayağı meşte kirgende peygamberge salamdaştık ko. Novjaktan peygamberimiz menen mınday ötkönde salamdaşıp atабыз. Şonda ne peygamber novjak karap durат da biz peygamberdi yüzüne salamdaşıp atабыз. Biz bu jagdan ötüp atабыз. Ha bu yerде dostlar ne Ravza. Peygamberimiz aytkan menin kabırım menen minbarдын ortosu ne beş baktanan bolgan bir bakça деген. Alisa ne? من الرؤوس من الأعلى هنا. هذه المنطقة يقسموها كذا يصير هنا الرجال هنا النساء. Bu yerden mınday eme prezidentmen tosupkan bayqadыңыздарбы? Oşanda erkekler salam aytıp turup peygamberin oң jagынан yüzüme yüz salamdaşıp ötөт экен, аялдар болсо баш жагынан salamdaşат peygamber. Сзади, да? Мы там. شوف هنا بالخلف Ama onlar arт jaka ötösler, oşanda düşünür özü.